Ilia Topuria akan knockout Charles Oliveira out cold hari Ahad pagi ini. Prediction UFC 317 main event, Ilia Topuria akan knockout Charles Oliveira dalam round 1 ataupun round 2. Mark my word. Now, jom kita breakdown sikit pasal fight ni. Kalau kita tengok style Oliveira, dia ada reach dengan height advantage lah dekat Ilia Topuria ni. Kalau dia dapat manage distance, dia dapat jaga distance dia, mungkin dia boleh slow down sikit, dia slowkan sikit pace Ilia Topuria ni. Tapi cara Charles fight, kalau kita tengok fight sebelum ni, dia bukan yang jenis distance fighter, dia jenis attacking fighter, jenis moving forward punya fighter. Dan itu mungkin akan bagi peluang dekat Ilia Topuria untuk knockout Charles Oliveira. Kalau dia cuba untuk buat clean striking tu pun bahaya juga, sebab kau clean striking kau kena ke hadapan tu, mungkin game akan habis awal kalau dia cuba buat clean striking, sebab setiap movement kau ke hadapan kau ada risiko nak kena knockout. Tapi kalau kita tengok sebelum ni fight Charles Oliveira, berapa kali dia jatuh kan? Dia jatuh, dia bangun, dia jatuh, bangun. Dengan Michael Chandler dia jatuh, dia bangun. Dengan Justin Gaethje dia jatuh, dia bangun. Dengan Dustin Poirier dia jatuh, dengan dia bangun. Tapi persoalan dia dengan Ilia Topuria ni, dia boleh handle ke tak pressure boxing Ilia Topuria ni. And of course aku suka Charles Oliveira. Everyone love Charles Oliveira. Kita tak boleh pandang rendah dekat dia. Dia top 2 contender for a reason. However, Ilia Topuria punya boxing is on another level and so much cleaner. Aku tak pernah nampak boxer yang dekat UFC, boxer pressure yang macam Ilia Topuria ni. Tapi big respect untuk Ilia Topuria, sebab dia sendiri yang vacate dia punya featherweight belt sebab nak bagi peluang dekat orang lain. Dan dia cakap, aku dah buat semua benda dekat featherweight division and it's time to move up. Kalau dia dapat beat Oliveira hari Ahad ni, dia akan bergelar 2 weight division champion. That's crazy bila kau boleh pegang status double champ, tapi kau bagi peluang dekat fighter lain. Itu satu benda yang memang kita kena respect gila lah. Jadi sama-sama kita tengok hari Ahad pagi ni guys, pukul 11. Mungkin aku akan buat live. Kita jumpa dekat live aku. So see you guys.